2018 was another interesting year for the agency. I'll give the floor now to my colleagues to go into the details and this time to provide you more information in a different way. Plus de 13 000 dossiers ont été traités et vérifiés par les secteurs juridiques et financiers et 59 procédures de passation de marché ont été finalisées. Les procédures administratives ont également été revues, remodelées et l'outil EMSA e-Procurement a été implémenté. 60 formations ont été organisées en 2018 pour le personnel de l'agence, certaines très spécialisées telles que le Non-Destructive Testing ou encore sur les récentes technologies d'alimentation des navires au gaz naturel liquéfié. Afin d'apporter une aide optimale à nos visiteurs, les règles de remboursement des experts ont été revues et simplifiées et un nouvel outil informatique d'inscription aux divers événements a également été développé. L'objectif principal de l'équipe Facilities and Logistics a été la finalisation de plusieurs projets d'aménagement et d'équipement des locaux de l'EMSA en tenant compte des aspects de sécurité, de sûreté, d'environnement et de santé au travail. Human Resources worked on recruiting 9 temporary agents, 8 contract agents, 3 seconded national experts, 12 trainees and 6 national experts on professional training. In implementing an action plan for gender balance at EMSA, the previous Executive Director, Marco Milli, signed the Declaration on Equal Opportunities for Women and Men in the Transport Sector. Our ICT team worked on providing a secure, high-performance, high-availability hosting environment for EMSA's corporate services and maritime applications. During the year, there were also 160 deployments of new or updated maritime applications. One of the longest and most complicated tasks during 2018 was the upgrade of our identity management system and migration of more than 8,000 internal and external maritime application users from the old to the new system. Nel 2018 l'EMSA ha coperto un'ampia gamma di settori di attuazione delle norme di sicurezza, allo stesso tempo fornendo assistenza tecnica e facilitando la cooperazione fra gli Stati membri. Come ogni anno, anche nel 2018, i nostri ispettori hanno svolto molte visite a Stati membri, ispezioni a paesi non europei, ad istituti di formazione, a società di classificazione, sempre con l'intento di verificare l'attuazione della legislazione europea in tema di sicurezza marittima. Alcune di queste visite erano la continuazione di cicli già avviati in anni precedenti, come quelli sul controllo degli stati dei porti di approdo, sul contenuto di zolfo nei combustibili marini, sugli equipaggiamenti marittimi, sulla formazione della gente di mare e sulle organizzazioni riconosciute. Per completare questo quadro, nel 2018 è cominciato un nuovo ciclo di visite, incentrato specificamente sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse. I nostri colleghi esperti in materia hanno con successo concluso i lavori per la nuova piattaforma europea di informazione sui sinistri marittimi, la cosiddetta EMSIP, con un'interfaccia migliorata, più facile da usare da parte degli organi inquirenti. I dati sugli incidenti che hanno coinvolto pescherecci e navi ro-ro sono stati analizzati, identificando e condividendo questioni di sicurezza di natura trasversale. Nel 2018 abbiamo lanciato dei moduli formativi in modalità e-learning sulla cyber security e sulla security marittima, per aiutare gli Stati membri ad attuare contromisure per fronteggiare possibili minacce criminali contro obiettivi marittimi. Su un altro fronte, con il terzo regolamento attuativo per la direttiva sugli equipaggiamenti marittimi, i nostri colleghi hanno contribuito a fornire all'industria di settore quegli aggiornamenti sugli standard rilevanti per la certificazione degli equipaggiamenti marittimi a bordo di navi battenti bandiere di Stati membri. Questo sforzo include anche le regole per l'etichettatura elettronica di questi equipaggiamenti ed un database per la gestione delle etichette elettroniche. През 2018 година проучването FireSafe-2 бе финализирано и резултатите от него бяха оповестени пред Международната морска организация. Ние също така организирахме заключителен семинар, посветен на превенцията на пожари при ро-ро пътническите кораби с участието на всички морски администрации на страните членки, органите на Европейския съюз за разследване на происшествия и съответните браншови организации.
През изминалата година поехме и приключихме редица интересни проекти, сред които е проучването на електрическото захранване за кораби. Това проучване предоставя актуализирана информация относно най-съвременните морски акумулаторни системи, както за изцяло електрически, така и за хибридни кораби, като по този начин предлага лесен достъп до наличните възможности на съвременната морска акумулаторна технология в контекста на оптимизация на екологичните показатели в морския транспорт. Значителна част от дейностите ни през 2018 година беше свързана с подкрепа схемите за обучение и професионално развитие на 3 меморандума за разбирателство в областта на държавния пристанищен контрол – Парижкия, Средиземноморския и Черноморския меморандум. Също така през изминалата година агенцията предложи специализирани обучения за инспектори от страните на Черноморския и Средиземноморския меморандуми и отвори своята система RuleCheck и за членовете на други 2 меморандума за разбирателство в областта на държавния пристанищен контрол – Карибският и този на Индийския океан. Тази дейност проправи пътя за приложението за електронно обучение, разработено от агенцията, което да стане достъпно за морските администрации от над 90 държаvi по целия свят. În domeniul combaterii poluării, agenția și-a îmbogățit portofoliul de servicii. Pe lângă menținerea și reînnoirea rețelei de nave de colectare a hidrocarburilor, am continuat dezvoltarea serviciului de asistență în domeniul echipamentelor. Acest lucru a contribuit la crearea unui nou depozit în Marea Adriatică și finalizarea unei proceduri pentru crearea unui alt depozit în nordul Mării Baltice. EMSA a adăugat de asemenea dispersanți și sisteme de aplicare dispersanți în cadrul serviciului de asistență în domeniul echipamentelor, diversificând astfel opțiunile disponibile pentru complementarea capacităților naționale și regionale. În ceea ce privește asistența acordată în cadrul unor situații de poluare marină, s-a acordat un sprijin semnificativ în cazul accidentului de la nord de Corsica, pentru care a fost mobilizată o navă EMSA de colectare a hidrocarburilor. În plus, la cererea autorităților bulgare, a fost pus la dispoziție dispersant din stocul din Malta, pe durata operațiunilor de recuperare a hidrocarburilor de la bordul epavei Mopang. Referitor la substanțele chimice periculoase, noua bază de date HAZMAT a devenit operațională și este accesibilă direct de către statele membre, în timp ce rețeaua MARISE, reprezentând linia de suport pentru accidente chimice, este disponibilă 24 de ore din 24 pentru obținerea de informații referitoare la poluările chimice. Serviciul de suport maritim a asigurat suport tehnic și operațional neîntrerupt, 24 ore din 24, tuturor utilizatorilor de sisteme de monitorizare și supraveghere a traficului navelor găzduite de către EMSA. Em 2018, a EMSA continuou a integração de novos dados e novas funcionalidades disponibilizadas para uma maior comunidade de utilizadores que executam uma gama cada vez maior de funções no âmbito das atividades marítimas. O número de utilizadores dos serviços marítimos integrados fornecidos pela EMSA duplicou em 2018, continuando a servir um vasto leque de diferentes utilizadores envolvidos em atividades relacionadas com a segurança marítima, o controle de poluição, monitorização das pescas, execução da lei, controle fronteiriço e aduaneiro e atividades antipirataria, entre outras. Continuaram os esforços para apoiar a digitalização da troca de informações. Nesse sentido, a implementação do SafeSeaNet versão 4, o desenvolvimento dos bancos centrais de dados e projetos piloto no campo do National Single Window e Manifest. No âmbito do desenvolvimento tecnológico, continua a colaboração com a Noruega e a Agência Espacial Europeia na área do VHF Digital Data Exchange para o intercâmbio de dados digitais, usando satélites noruegueses, bem como sobre o uso de plataformas aéreas, como os pseudosatélites de alta altitude. O Serviço de Segurança Marítima Copérnicos registrou um crescimento significativo nos serviços prestados. Pela primeira vez, incluiu a monitorização de poluição do ambiente marinho, estendendo assim as capacidades do Serviço CleanSeaNet da EMSA aos territórios ultramarinos dos países da UE e a outras áreas de interesse além das águas costeiras da UE. Os contratos de serviços baseados em imagens de satélite ópticos e de radar foram relançados, providenciando uma base estável e robusta para o fornecimento de uma maior variedade de serviços de qualidade nos próximos anos. A EMSA forneceu serviços de informação de vigilância marítima baseados em sistemas de aeronaves pilotados remotamente, RPAS. Foram efetuados 4 serviços em 4 países, tendo as operações do RPAS diferentes tipos de missão, que incluíram a vigilância marítima, a detecção de poluição e motorização de emissões. Um centro de dados do RPAS foi desenvolvido para permitir a integração dos serviços marítimos existentes com o fluxo de vídeo e de dados das operações de RPAS.
A imagem marítima integrada, a monitorização automatizada do comportamento e os serviços de vigilância baseados em imagens de satélite e operações de IRPAS foram partilhados com a Frontex e a EFCA no âmbito da cooperação da Guarda Costeira. Het planning- en monitoringteam legde zich gedurende 2018 vooral toe op het voortdurend verbeteren van de procedures inzake de ontwikkeling van de jaarlijks en meerjaarlijkse planning en het geconsolideerde jaarverslag. Naast de algemene vergaderingen organiseerden we ook 1 buitengewone algemene vergadering voor de aanstelling van de nieuwe uitvoerend directeur. Een nieuw kader voor onze interne controle werd ontwikkeld en vervolgens aangenomen door de beheerraad. Dit nieuw kader zal onze beheerscontrole verder aanscherpen dankzij het invoeren van een permanente toetsing van de verschillende Key Performance Indicators inzake specifieke interne controles. Wat communicatie betreft heeft het team het hele jaar door bestendig gewerkt om alle geïnteresseerde partijen betrouwbare en makkelijk te begrijpen informatie te verstrekken in verband met de activiteiten van EMSA. Via verschillende manieren en media waren we in staat om onze complexe taken op een duidelijke en boeiende manier voor te stellen. Op dit moment ziet u daarvan trouwens een heel goed voorbeeld.